거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주신 것 감사합니다. Харин бурхан өнөөдөр ч гэсэндээ бидийг нэгүүлсэл дунд дуудаж 이 өгсөнд 시간에도 баярлалаа. 사랑하는 주의 일꾼들을 하나님께서 성령으로 강건하게 해주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэндээ өөрийнхөө хайртай ажилчдаа барин сүнсний хүчрхэг эрүүл байлгаж өгөөрэй. 하나님의 말씀을 가지고 하나님의 일을 잘 할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Бурхан таны хүч чадлаар таны ажлыг сайн хийхэд туслаарай. 또 통역하는 통거 사모님에게도 성령으로 함께 하시고 또 은혜와 평강을 주시옵소서. Очилж байгаа тунгатай ч гэсэн ариун сүнсээрээ хамтаж нэгүүлсэл болон эрүүл мэндийг та дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. 오늘은 스가랴 5장을 공부합니다. Өнөөдөр Сафария 5 дугаар бүлгээс үзнэ. 스가랴 5장은 인간 죄악에 대한 하나님의 진노를 말하고 있습니다. 5 дугаар бүлгээс хороо хүмүүсийн гэм нүглээс нэг гэм нүглийн улмаас Бурхны уур хилэн 인간 죄악에 대한 하나님의 진노. хүмүүсийн гэм нүглийн эсрэг Бурхны уур хилэн. 대지를 말씀드리겠습니다. За хаваадлуудын хэлцгийг 첫 번째 대지, нэгдүгürt нь 날아가는 두루마리 환상입니다. нисэж буй хуйлмал намын үзэгдэл. 1절에서 4절까지. 1-4. 이건 6번째 환상입니다. Энэ болохоор 6 дахь үзэгдэл байгаа. 두 번째 대지, 2 дахь 에바 안에 있는 여자의 환상입니다. 2 дахьт нь болохоор өвөө аны энэ 에바. сагсан доторх эмэгтэй. 5절에서 11절. 5-аас 11. 이것은 7번째 환상입니다. За энэ нь болохоор 7 дахь үзэгдэл. 첫 번째 대지입니다. 날아가는 두루마리 환상에 대해서. За энэ эхний хэсгийг ярилцъя. 6 дахь үзэгдэл буюу нисэж буй хуйлмал нам. 6번째 환상입니다. 6 дахь үзэгдэл гэсэн тийм үү? 이 환상은 스가랴가 본 6번째 환상과 또 7번째 환상은 오늘 본문에 나오는 스가랴가 본 6번째 환상과 7번째 환상은 인간의 죄악에 대한 하나님의 진노를 강조하고 있습니다. Өнөөдрийн 5 дахь бүлэг дээр гарч байгаа 2 үзэгдэл 6 дахь үзэгдэл 7 дахь үзэгдэл нь болохоор хүн төрлөختний хүмүүсийн үлдэж байгаа тэр гэм нүглийн эсрэг Бурхны уур хилэн асаж байгаа тухай хэлж байгаа. 어느 시대고 그 인간의 죄악은 하나님의 진노를 받게 되어 있습니다. Ямар ч цаг үед байсан гэсэн хүн төрлөختний хүмүүсийн хийдэг гэм нүгэл Бурхны уур хилэнг өдөөдгөө. 그 죄악의 진노에서 구원받는 길은 오직 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Энэ Бурхны уур хилэнгээс зайлсхийх аврагдах цорын ганц зам болвол гэм нүглээ гимшиж тэр гэм нүглээсээ буцах эргэх явдал юм аа. 인간의 죄악은 하나님의 면전에서 하나님 얼굴 앞에서 감추어질 수 없다는 것입니다. Гэм нүглээ гимшиж одоо эргэх мөн Есүс Христэд итгэх явдал юм. Хүн төрлөختний гэм нүгэл гэдэг бол үргэлж одоо Бурхны мэлмид бол
үргэлж одоо тийм 또 зөв байдаггүй. 이와 같이 범죄한 이스라엘 백성들에게는 반드시 모세의 율법에 근거하여 이 징벌을 받게 된다는 것입니다. Тийм учраас одоо хаанч хинч үлдэж байсан гэсэн тэр гэм нүгэл бол яг Мосегийн хуулийн дагуу шийтгэлээ ялаа хүлээх ёстой. 이것을 강조하고 있는 것이 오늘 본문에 나오는 환상의 의무입니다. За үүнийг өнөөдрийн хоёр үзэгдлээр дамжуулан онцолж харуулсан байгаа. 자, 여섯 번째 환상은 천사의 질문을 통해서 스가랴가 대답하고 또 천사의 해석으로 전개되고 있습니다. За 6 дахь үзэгдлийг ерөнхийд нь харах юм бол Тэнгэр элч асуугаад тэгээд Захария хариулаад бас Тэнгэр элч дахиад тайлбарлаж байгаа маягаар тийм хэлбэрээр бичигдсэн байна. 그래서 이제 여섯 번째 환상을 보여주고 천사가 스가랴한테 질문을 합니다. 그리고 스가랴는 그 환상을 본대로 대답을 합니다. 그리고 천사는 그 환상의 의미를 해석해 줍니다. Эндээс харах юм бол эхлээд бол тэр үзэгдлийг үзүүлсэн. Тэгснийхээ дараа Тэнгэрлэгч Захариагаас асууж байгаа чи юу харваа гэсэн. Тэгээ хариуд нь Захария яг ийм юм харлаа гэж хариулж байгаа. Дахиад Тэнгэрлэгч тэр харсан зүйлийг нь тайлбарлаж өгч байгаа. 1절 읽어보세요. 1절 ишлэгийг уншия. Тэгээд би дахин нүдээ өргөн харвал үзэгтэн нисэж би хуйлмал байлаа. 스가랴가 다시 눈을 들어본즉 날아가는 두루마리 환상이 보입니다. Захария нүдээ өргөн харахад нисэж би хуйлмал ном байхыг харсан байна. 여기서 이 두루마리는 하나님의 말씀을 가리킵니다. Энэ хуйлмал ном гэдэг нь бол Бурхны үгийг илэрхийлж байна. 이 두루마리는 날아가는 그 두루마리죠. 이렇게 하나님의 말씀을 가리키는 거고요. Тэгээд тэр хуйлмал ном нь болохоор нисэж байсан. 이 두루마리가 날아간다는 것은 하나님의 말씀이 속히 이루어진다는 뜻입니다. Хуйлмал ном нисэж байна гэдэг бол Бурхны үг өдөр түргэн биелэгдэнэ гэсэн утгатай. 또 길이가 두루마리의 그 치수가 나오는데 길이가 20규빗이요 넓이가 10규빗이라는 10규빗이라고 했습니다. 2 дугаар эшлэлдэр тэр хуйлмал намын хэмжээг нь хэлсэн байна. Урт нь 20 тохой, өргөн нь 10 тохой. 이 치수는 그 솔로몬 성전의 현관의 면적과 같은 치수입니다. Энэ 20 тохой, өргөн нь 10 тохой гэсэн энэ хэмжээ нь болохоор Соломоны тэр сүмийн үүдний хэмжээтэй адилхан хэмжээ байна. 왕상 열왕기상 6장 3절에 참조하시기 바랍니다. 1-р хаад 6-гийн 3 дээр гарч байгаа. 여기 두루마리 면적이 같다는 것은 이 두루마리에 기록된 죄로 인하여 저주받을 자들은 성전에 참여하지 못한다는 것입니다. Өргөний ариун танхимын урд талын үүдний танхимын урт нь өргөний өргөнтэй инч 120 тохой бөгөөд өргөнөөс урагш 10 тохой өргөнтэй ийгдэжээ. За эзний өргөний ариун танхимын урд талын үүдний танхим гэж шүү. За тэгээд энэ тэр одоо өргөний тэр үүдний танхимын өргөний ариун танхимын урд талын үүдний танхимын хэмжээтэй адилхан байна гэдэг нь болохоор энэ одоо хуйлмал номд бичигдсэний дагуу гэм нүгэл үйлдсэн Бурхны мэлмийн өмнө гэм нүгэл үйлдсэн бүх хүмүүс тэр ариун танхим руу эзний өргөө рүү орох боломжгүй гэдгийг
илэрхийлж байгаа. 그 옛날에는 성경 말씀을 이 두루마리에 기록을 했습니다. Эрт дээр үед болохоор энэ эзний үг буюу Библийн бичээсүүдийг ийм хуйлмал номон дээр бичдэг байсан. 그래서 이 두루마리는 하나님의 말씀을 가리키는 것이죠. Тийм болохоор мэдээж энэ хуйлмал ном гэдэг бол Бурхны үгийг илэрхийлж байгаа. 그래서 이 솔로몬 성전의 현관의 면적의 치수와 같다는 것은 두루마리 책에 기록된 그 죄로 인해서 저주를 받은 사람들은 성전에 거룩한 성전에 참여할 수 없다는 것을 강조하고 있는 것입니다. Түрүү хэлсэнчлэн энэ хуйлмал ном тэр нөгөө хуйлмал номын маань хэмжээ нь Соломоны тэр барьсан эзний өргөөний үүдний танхимын үүд гэлөө юу гэлээ. За ямар ч гэсэн тэр үүднийх нь хэсэгтэй хэмжээгээр адилхан байна гэдэг нь болохоор энэ хуйлмал номон дээр бичсэний дагуу тэр гэмнүглийг үйлдсэн хүмүүс бол тэр эзний өргөөнд орох зохисгүй хараагдсан хүмүүс юм гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 하나님의 백성에서 끊어진다는 뜻입니다. Хараагдана гэдэг нь болохоор Бурхны ард түмнээс таслагдана гэсэн үг. 자, 이것은 3절의 그 내용을 보시면 알게 됩니다. Энэ тухай 3 дугаар ишлэлийг нь харах юм бол ойлгомжтой болно. 3절을 읽어주세요. Тэр бол бүхий л газрын гадаргуу дээгүүр урагшлагч хараал юм. Хуйлмал номын нэг тал дээр нь бичигдсэний дагуу булгай хийдэг хүн бүр таслагдана. Нөгөө тал дээр нь бичигдсэний дагуу тангараг тавьдаг хүн бүр таслагдана. 자, 2절 읽었는가요? 2절? 2절. 3절 읽으세요. 2절을 안 읽었죠? 네. 2절을 한번 읽어주세요. За 2 дугаар ишлэлийг уншаагүй болгосон байна. 2-ыг гинэ. Тэр надад чи юу харав гэсэнд би хариудна. Би нисэж буй хуйлмал харж байна. Урт нь 20 тохой, өргөн нь 10 тохой юм гэв. 스가랴 선지자에게 날아가는 두루마리 환상을 보이시고 천사가 묻습니다. 네가 무엇을 보고 있느냐 묻고 있습니다. Шийдвэрлэгч Сихариад тэр тэнгэр элч нэг үзэгдэл үзүүлээд тэгээд түүнээс асуусан чи юу харваа гэж. 이 두루마리가 날아가는 것을 보나이다 이렇게 대답을 합니다. Сихари хариуд нь би нисэж буй хуйлмал харж байна. 자, 이 하나님의 말씀이 날아간다 그 뜻인데 이것은 하나님의 말씀이 속히 이루어진다는 뜻입니다. Тэгээд нөгөө хуйлмал ном нисэж байна гэдэг нь Бурхны үг нисэж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ нисэж байгаа гэдэг нь болохоор маш түргэн, өтөр түргэн тэр үгс биелэгдэнэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. 하나님의 말씀이 날아가는 것처럼 빨리 속히 반드시 이루어진다는 것이죠. Тэгээд нисэж байна гэдэг чинь ер нь одоо хурдан гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Явах ч юм уу одоо тэрнээс л одоо илүү хурдан гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр Бурхны үг буюу хуйлмал ном нисэж байна гэдэг нь Бурхны үг маш хурдан өтөр түргэн биелэгдэнэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 한국 사람들 좋아하는 단어가 말을 많이 사용하는 가운데 이 빨리빨리라는 말을 많이 사용합니다. 빨리빨리. 빨리 해라. 빨리 오라. Солонгосчуудын хэрэглэх дуртай ер нь байнга амнаас нь гарч идэг үг бол хурдан гэдэг үг байдаг. 후루덩 이렇게 몽골 말도 그러는데 하여튼 빨리빨리 하나님의 말씀을 우리가 순종할 때 빨리 순종해야 됩니다. 빨리빨리 순종해야 돼요. Тэгэхээр бид нар Бурхны үгийг биелүүлэхдээ Бурхны үгийг дуулууртай дагахтаа хүртэл хэрэгжүүлэхдээ хүртэл хурдан байх ёстой гэсэн. 다윗도 하나님의 명령이 떨어지면 신속하게 내가 그 명령을 따르겠나이다. 이렇게 신앙으로 고백합니다. 신속하게 따르겠습니다. Давид хаан ч гэсэн өөрийнхөө тэр шүлэглэлд
хэлсэн байдаг. Хэрвээ Бурхны тушаал зарлаг надад ирэх юм бол би түүнийг тэр түргэн биелүүлэх болно гэж. 여러분, 하나님 명령이 떨어지면 지체하지 말고 신속하게 순종하십시오. Та бүхэн ч гэсэн хэрэг Бурхны үг ирэх юм бол Бурхны тушаал танарт сонсогдох юм бол хойш тавьж суулгүйгээр хойшлуулалгүйгээр шуурхаа хөдөлж хурдан өтөр түргэн биелүүлэх хэрэгтэй. 예, 이와 같이 하나님의 말씀이 오늘날 이렇게 참 전 세계로 이 비행기를 타고 날아다니고 정말 자동차로 다른 바퀴를 하고 또 이제는 뭐 우주선을 타고도 이렇게 하나님의 말씀이 전 세계로 날아다니고 그다음에 SNS나 뭐 이런 카톡으로 하나님의 말씀이 얼마나 빠르게 이렇게 날아다니고 있습니까? Тэгээ орчин үед ч гэсэн харах юм бол Бурхны үг бол асар хурдан гэж түүхэнд тархах зөндөө олон ийм совог бий болсон байгаа тийм ээ. Одоо онгоцноос ахуулаад Бурхны үг нисэж болж байна. Автомашинаар хурдан тархаж байна. Бүр цаашлах юм бол одоо пуужин байж болох юм тий. Бас SNS одоо сошиал цахим ертөнцөөр дамжуулаад маш хурдан одоо мессеж илгээдэг ч юм уу асар хурдан хугацаанд дэлхийд даяараа түүхэнд дэлгэрдэг тийм цаг үе ирсэн байна. 여러분 이제 하나님 말씀을 받으면 그걸 이렇게 SNS나 카톡으로 이렇게 빨리 전달해 주시기 바랍니다. Та нар ч гэсэн Бурхны үгийг авах юм бол тушаалыг авах юм бол цааш нь ингэж одоо SNS-ээр ч юм уу одоо мессежээр дамжуулаад асар хурдан түргэн шуурхаа цааш нь дамжуулдаг байгаарэ. 이와 같이 오늘날은 참 하나님의 말씀이 날아가는 두루마리처럼 빠르게 이렇게 왕래하고 있습니다. Энэ мэтчлэн өнөөдөр орчин үед бол Бурхны үг яг л дээр нисэж байгаа хуйлмал ном мэтэр асар хурдан түргэн шуурхаа түгэн дэлгэрэх боломжтой болсон байна. 자, 3절을 한번 읽어보시죠. 다시 한번 3절. 3 дахь ишлэгийг дахиад уншъя. Тэр надад тэр бол бүхий л газрын гадаргуудыгаар өршлөгч хараал юм аа. Хуйлмал номын нэг тал дээр нь бичигдсэний дагуу хулгай хийдэг хүн бүр таслагдана. Нөгөө тал дээр нь бичигдсэний дагуу тангараг тавьдаг хүн бүр таслагдана. 이 두루마리 책에 기록된 그 하나님의 말씀을 천사가 이렇게 해석해 주는 것입니다. Тэр хуйлмал номон дээр бичигдсэн зүйлийн талаар тэр тэнгэр элч Захариас тайлбарлаж хэлсэн байна. 여기서 온 땅이라는 것은 전 세계를 가리키는 것입니다. Энэ дээр газрын гадаргуу дээгүүр бүхий л газрын гадаргуу дээгүүр гэдэг нь болохоор одоо бүх дэлхийн ертөнцийг илэрхийлж байгаа. 네, 온 땅에 내리는 저주. 그 온 땅에 내리는 저주가 무엇이냐? 바로 도둑질. 예. 도둑질하는 것. 예. 도둑질하는 것과 그다음에 거짓 맹세하는 겁니다. 하나님 앞에. Тэр бүх газар дэлхий дээгүүр тунхаглагдаж байгаа тэр хараал нь юу юм бэ гэхээр нэг нь болохоор хулгай гэж байна, нөгөөх нь болохоор хуурамч тангараг тавихыг хэлж байгаа. 하여튼 온 땅에 그 저주를 받는 사람들의 특징은 첫째는 이제 도둑질, 남의 것을 훔치고 빼앗고 약탈하는 거, 도둑질. 그다음에 거짓 맹세하는 거예요. 하나님 앞에서 거짓 맹세. Хоёр бүх газар дэлхий дээгүүр тэр хараал урагшилж байна гэсэн тий. Тэр хараагдсан хүмүүсийн онцлог нь нийтлэг тал нь юу вэ гэхээр энэ хоёр зүйл байх нэ. Хулгай хийдэг, бас хуурамч тангараг тавьдаг. Хулгай хийн гэдэг бол зөвхөн одоо далдуур хулгай хийх тийм ээ тэрийг хилээд зогсохгүй бусдын юмыг одоо дээрэмдэх, булаах, мүлжих гэх мэт гэм нүглүүд ч гэсэн багтж байгаа. Нөгөөх нь болохоор хуурамч тангараг тавих. Өөрөөр хэлбэл бурханд тэр хуурамч андгаа тангараг тавихыг хэлж байна.
이 죄를 회개하지 않으면 결국은 하나님 앞에서 끊어지고 이렇게 저주를 받는다는 것이죠. Тэгээ ийм гэм нүглэл гимшиж эргэхгүй бол бурханы өмнө харагдаж тэгээ таслагдах болно гэж хэлсэн. 여러분, 이 계명은 십계명에 들어있는 계명입니다. Тэгээ энэ тушаал бол угаасаа 10 хуульд багтсан 10 тушаалд байдаг тушаал байна. 이 도덕질하지 말라, 거짓 증거하지 말라. 이거 십계명에 Хулгай 들어있죠. хулгай бүү хий хуурамчаар бүү гэрчил гэсэн байдаг тийм ээ. 자, 4절을 읽어보세요. За дөрөвдүгээр эшлэг уншия. Би түүнийг явуулсан гэж түг түмдээ эзэн тунхаглаад энэ хараал нь хулгайчийн герт болон миний нэрээр хуурамч тангараг тавьдаг хүний герт нэвтэрнэ. Тэгээд уг гэрийн дотор шүнжин байж тэр гэрийг чулуу яс модтой цог төмөрдөн гэв. 자, 이 하나님의 저주가 이 도둑질하는 집에 들어가고 또 하나님의 이름을 망령되게 가리켜 맹세하는 자의 집에도 이 저주가 들어간다는 거예요. За энэ хараал тэр хулгайчийн герт орно гэж байна. Мөн Бурхны нэрээр хуурамч тангараг тавьдаг хүний герт ч гэсэн нэвтэрч орно энэ хараал. 그리고 그 저주가 그 집에 머무른다는 거예요. 그 집에 저주가 머무르고 그 저주로 인해서 그 집이 완전히 망한다는 것입니다. Тэгээд зүгээр л одоо нэвтэрч ороод гараад явчихгүй тэр герт одоо ингээд шүнжин байна. Хонон өнжин байх болно. Тэгээд хонон өнжин байхдаа тэр гэрийг чулуу болоо яс модтой цуг төмөрдөн. Тэр яс чулуу яс тэр гэрийг барьсан тэр чулуу болоо яс мод гэх мэт тэрийг нь хүртэл одоо төмөрдөж устгах хүртлээр тэр хараал тэр гэрээс явахгүй тэр гэр дотор байсаар байх болно гэж. 그러니까 이 하나님을 두려워하는 사람은 죄를 지을 수가 없어요. Тэгээ үнэхээр л эзнээс бурхнаас айдаг эмээдэг хүн болвол энэ хараалыг бодоод ч болтугай гэм нүгэл хийхгүй үйлдэж чадахгүй. 그리고 죄를 졌다 하더라도 하나님을 두려워하는 사람은 빨리 회개합니다. За тэгээд яг мэдээж хүн юм чинь алдаж энд нь тэгээд гэм нүгэл хийх тохиолдол гарна. Тэгээд одоо гэм нүгэл хийсэн байлаа ч гэсэн өвтөр дүргэн гэмшиж эзэн лүгээ буцаад иргэнэ. 그래서 에레미야 선지자는 하나님을 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라고 백성들에게 선포했습니다. Тийм учраас Иеремия иш үзүүлэгч тэр ард түмэндээ хандаж хэлэхдээ бурхнаас эмээхгүй байх нь жинхэнэ бузар муу бөгөөд зовлон юмаа гэдгийг мэдтүгэ гэж хэлсэн 정말 байгаа. 이 세상에 많은 사람들이 그 고통, 죄와 고통은 그 원인이 바로 하나님을 경외함이 없는 거예요. Өнөөдөр ч гэсэн энэ дэлхий дээр хүмүүс зовж шаналж байгаа олон шалтгаан бий л дээ. Гэхдээ тэр шалтгаануудад хамгийн гол шалтгаан бол бурхнаас айж эмээдэггүй учраас гэм нүгэл үлдээд тэгээд тэрнийхээ улмаас зовж шаналдаг байгаа шүү. 전도서 12장을 한번 봅시다. 전도서 12장. Номлогчийн үгс 12 дугаар бүлгээс харъя. 12장. 자, 13절, 14절. 13, 14 төршлөл. 읽어보세요. Энэ бүхнийг дүгнэхэд бурхнаас эмээж түүний тушаалыг дагавдун. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарнаа. Сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юм бүрийг бүх үйлсийг бурхан шүүлтэд аваачих болно. 참, 이 솔로몬이 전도서를 기록하고 그 전도서의 결론으로 하나님을 경외하고 그 명령을 지키는 것이 사람의 마땅한 본분이라는 것입니다. Тэгэхээр энэ номлогчийн үгсийг Соломон хаан бичээд хамгийн сүүлд нь дүгнэж хэлэхдээ бурхнаас эмээж түүний тушаалыг дагах нь
хүн бүхэнд хамаарах юм аа. Энэ бол хүн бүхний дагаж мөрдөж амьдрах ёстой үндсэн зүйл, үндсэн одоо хууль гэх юм уу? Үндсэн тэр дагаж мөрдөх ёстой зүйл юм, зарчим юм аа гэж хэлсэн. 왜냐하면 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시기 때문에 그렇습니다. Яагаад хүн бүхний дагах ёстой тушаал вэ гэхээр Бурхан тэр сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан бүх юмсыг илчилж шүүлтэд аваачих учраас. 그러니까 정말 사람의 그 마땅한 도리는 하나님을 경외하고 그분의 명령을 지키는 것. 이것이 사람의 마땅한 그 도리, 본분이라는 것을 성경에서 가르치고 있는 것입니다. Тэр хүн бүхний дагах ёстой тэр ёс журам хууль зарлиг бол эзэн Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах явдал юм аа гэдгийг Соломон гэж Библиэр дамжуулан эдэнд зааж сургаж өгсөн байна. 우리는 이 말씀을 그래서 부지런히 증거해야 됩니다. 가르치고 증거해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр энэ цаг үед ч гэсэн энэ Библийг, энэ Бурхны үгийг үнэхээр залхууралгүйгээр, хойш тавилгүйгээр хүн бүхэнд зааж сургах ёстой. 자, 4절 읽었죠. 다음에 두 번째 대제입니다. За сая дөрвийг уншсан одоо 2 дугаар хэсэг рүү орж байна. 에바 안에 있는 그 여인의 환상에 대해서 Энэ 2 дугаар 에바 хэсэг 안에 маань 있는 болохоор тэр сагсан доторх эмэгтэй тухай үзэгдэл байна. 이것은 일곱 번째 환상입니다. Нийт үзэгдлэр бол 7 дахь үзэгдэл байгаа. 예, 일곱 번째 환상은 하나님께서 죄악을 완전히 제거하시고 소멸해 주심을 강조하고 있습니다. За энэ 7 дахь үзэгдэл нь болохоор Бурхан тэр гим нүглийг бол бүр мөсөн зайлуулж устгах болно гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 이 환상은 천사의 질문을 통해서 스가랴가 다시 반문합니다. 다시 물어봅니다. 그리고 천사가 대답합니다. Энэ үзэгдэл ч гэсэн өмнөх үзэгдэлтэйгээ адилхан хэлбэрээр бичигдсэн байна. Эхлээд Тэнгэр элч үзэгдэл үзүүлээд тэгээд юу үзсэн бэ гэж асууж байгаа. Тэгээд тэрнийх нь хариуд Захария үзсэн харсан зүйлээ хэлж байгаа. Тэгээд хариуд нь дахиад Тэнгэр элч тэр үзсэн зүйлийн талаар тайлбарлаж өгч байгаа. 자, 이것이 이제 천사의 질문을 통해서 스가랴가 다시 반문하고 또 천사가 대답을 하고 또 스가랴가 질문을 하고 또 천사가 대답하는 형식으로 전개됩니다. Саяны хэлсийгээ дахиад давтлаа. Тэнгэр элч үзэгдэл үзүүлээд тэгээд асуулт асууж байгаа. Тэгээд Захария хариулж байгаа. Хариуд нь Тэнгэр элч тайлбарлаж байгаа. Тэгээд тайлбарласан зүйлийн талаар Захария дахиад асуулт тавиад дахиад Тэнгэр элч хариулж байгаа. 그러니까 이 하나님이 보여주는 환상은 사람의 이성을 마비시키는 게 아니고 사람의 이성을 더 날카롭게 하고 예리하게 만들어줍니다. Бурхны үзүүлж байгаа энэ үзэгдлүүд нь болохоор хүний оюун ухаан, сэтгэн бодох тэр чадварыг тэгэж одоо мэдээгүүжүүлж саажуулсан зүгээр л одоо чи үдсэн бол яг л ийм үдснээр л байх ёстой гэсэн тулгах маягийн хүний оюун ухааныг тийм одоо хөлдөө зарцанх болгох тийм үзэгдлүүд биш. Харин ч тэр үзэгдлийг хараад хүн оюун ухаан нь илүү одоо хурц ажиллаж энэ одоо юу юм болоо гэж тэгж цааш нь ухаж төнхөж бодох өшөө цааш нь сэтгэх тийм одоо чадварыг нь хөгжүүлэх тийм үзэгдлүүд юм аа. 자, 그래서 5절 읽어보세요. За 5 дугаар эшлэг уншия. Тэгээд надтай ярилцаж байсан Тэнгэр элч гарч яван надад одоо нүдээ өргөхдөн урагшилж би тэр юу болохыг харагтун гэлээ. 예. 먼저 이 천사가 나와서
스가랴에게 너는 눈을 들어 이것이 무엇이냐 하고 이제 질문을 하죠. Тэнгэр элч гарч яваад тэгээд одоо нүдээ өргөд хаар юу болохыг нүдээ өргөд тэр урагшилж байгаа зүйл юу болохыг хараа гэсэн. 6절에 읽어보세요. 6절. 6-аг уншия. Би энэ юу вэ гэсэнд тэр нэг сагс гарч ирж байна гэд дахин энэ бол бүх газар дах тэдний дүр төрх юм гэв. 거기에 대해서 이제 스가랴가 다시 되묻습니다. 다시 반문하는 거죠. 이것이 무엇입니까? За тэгээд нөгөө үдсэн зүйлийнхээ талаар Захария тэр тэнгэр элчээс асууж байгаа. Энэ юу вэ гэж. 그 천사가 이르되 이것이 에바니라 에바라고 하는 거예요. 에바인이라 하시고 За тэгээд тэнгэр элч хариуд нь энэ бол сакс юм аа гэж хариулсан. 그리고 그 온 땅에 그들의 모양이 이러하다고 설명을 해줍니다. Тэгээд бүх газар дах тэдний дүр төрх ийм юм аа гэж хариулсан байна. 하나님께서 스가랴 선지자에게 에바를 보여주셨습니다. Тэгээд бурхан Захариад тийм нэг сакс үзүүлсэн байна. 에바는 곡식을 대는 그 그릇을 말합니다. Сакс гэдэг бол одоо хүнсний зүйл хийх зорилттой, агуулгах зорилттой сав байгаа. 우리 한국에도 그 곡식을 이제 대는 그 그릇이 말과 아니요 그 되와 뭐 말을 가지고 곡식을 이렇게 담습니다. 곡식을 담아서 팝니다. Ялангуяа одоо үр тарианы бүтээгдэхүүнийг одоо хийж агуулгах тийм одоо сав гэж хэлж болно. Тэгээд Солонгост ч гэсэн одоо тийм яг монголоор одоо яг би орчуулж мэдэхгүй байна. Манайхныхаар бол тийм жижигхэн одоо түнхэн савнууд байдаг. Мал двэ одоо солонгосоор болохоор мал двэ гэдэг нэртэй жижиг том дунд цэргийн янз бүрийн тийм савнууд байдаг. 이와 같이 곡식을 대는 그 그릇이 나온 것은 죄악을 측량하기 위해서 그렇게 나온 것입니다. Тэгэхээр энэ мэдчлэн одоо сакс жишээлбэл энэ дээр бол саксаар илэрхийлсэн байгаа тийм сакс гэх мэт ийм үр тариаг агуулгах тийм одоо хэрэгсэл тэр сав энд энэ үзэгдэл дээр гарч байгаа нь болохоор тэр гим нүглийг одоо хэмжих, жигнэх гэсэн утгыг агуулж байгаа. 이 곡식의 양을 측량하기 위해서 말과 대를 사용하는 것처럼 그 죄악을 측량한다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо солонгосчууд бол тэр мал двэ гэдэг энэ жижиг болон дунд цэргийн тэр саваар юугаа үр тариаг ингэж хэмжиж хөдөлтөхтэй ч гэсэн ашиглаж нэг сав гэх юм уу нэг түнхүнч гэдэг юм уу тийм ийм одоо маягаар үр тариаг хэмжиж жигнэж өгдөг бас тэгэж одоо агуулж хадгалдаг тай адилхан бурхан хүмүүсийн тэр гим нүглийг тийхүү хэмжих болно гэсэн утгатай. 7절과 8절을 읽어주시기 바랍니다. 7-8 даршлиг уншия. Үзэгтэн тугалган бүтээлэг өргөгдөхөд сагсан дотор нэгэн эмэгтэй сууж байлаа. Тэр энэ бол гин буруу юм гэд өнөөх эмэгтэйг доош сагсны гол руу чулуудаж сагсны амыг тугалгаар таглаж битүүлв. 이 7절에 에바 속에 있는 그 여인은 악을 상징하는 것입니다. За 7-р эшлэлдэр гарч байгаа энэ сагсан доторх эмэгтэй бол бузар мууг бэлэгдэж байгаа. 또 범죄한 유다 백성들을 가리킵니다. Мөн гим нүгэл үлдсэн тэр Юдагийн арт түмнийг бас бэлэгдэж байгаа. 에바 속에 한 여인이 앉았다는 것은 유다 백성의 죄가 점점 차오른다는 뜻입니다. Тэр сагсан дотор нэгэн эмэгтэй сууж байсан гэдэг нь Юдагийн арт түмний
гим нүгэл улам бүр ихсэж байсан, нэмэгцээр байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 여기서도 둥근 납조각은 바로 사람의 양심을 누르는 이 죄악의 세력을 가리킵니다. Бас энд гарч байгаа тэр тугалган бүтээлэг гэж байна тийм ээ. Тэгээ туглах гэдэг чинь ер нь металл учраас одоо хүнд гэдгийг утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор тэр хүмүүсийн мэс чанарыг одоо дарж байдаг. Мэс чанарыг нэг одоо гим нүгэл хийхээр чи мэдээж хүний мэс чанар бол зүгээр байхгүй шүү дээ. Хүнд оргин тийм ээ, сэтгэл хүндрээд дотор ингээ хүндрээд бачимдаад тийм ээ, юмар ингээ таглаа бөглөрцөн юм шиг тэгж санагддаг шүү дээ. Яг тэр байдлыг хэлж байгаа. Тэгж одоо мэс чанар нь тэр тугалгаар ингэж дарагдсан юм шиг тэгж хүнд ориг гэхэд тэр хүндийн жинг хэлж байгаа. 이와 같이 그 여인을 에바 속으로 던져놓고 그 납조각으로 그 에바 위를 덮은 것은 그 죄악의 세력이 사람의 양심을 쓰지 못하도록 사람의 양심을 눌러서 꼼짝 못하게 하는 겁니다. Тэгээд эмэгтэйг тэр сагсны гол руу чулуудаад сагсны амыг тугалгаар таглаж битүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр одоо нэг гим нүгэл үйлцээр байгаа тэр мэс чанар нь ингээ ажиллахаа болсон. Тэр мэс чанар нь ажиллагаатай байсан бол тэр мэс чанартаа одоо автагдаад мэс чанартаа дийлэгдээд хүн чинь ядаж ингээ гимшээд тийм ээ буруугаа ойлгоо тэгээд гим нүгэл хийхэ болно доо. Гэтэл энэ тугалган бүтээлгээр тэгэж амыг нь таглаж битүүлсэн гэдэг нь болохоор тэр мэс чанар нь бүр ажиллагаагүй болчихсон. Тэгээд тэр гим нүгэл хийсэн ч тэрэндээ ичдэггүй, гимшдэггүй тэр тийм болчихсон. Манайхнаар нөгөө ичих болжирхаа нь ажиллагаа болсон гэдэг шиг мэс чанар нь тийм ажиллагаагүй болтол нь тэр гим нүглийн хүч тэр мэс чанарыг нь дарамгуулдаг болцсон гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэр амыг нь тугалгаар таглаж битүүлнэ гэдэг нь. 이와 같이 마귀는 이 죄악의 세력을 통해서 사람의 양심을 쓰지 못하게 이렇게 꼼짝 못하게 하는 것입니다. Тэр энэ бузар сүнсний хүч, гим нүглийн хүч гэдэг бол ерөөсө хүнийг яг ийм одоо мэс чанарыг нь ажиллагаагүй болгодог. Мэс чанар нь ерөөсө гим нүглийн эсрэг юу ч хийж чадахгүй болгодог байх юм. 사도 바울도 디모데에게 이렇게 말을 했습니다. 믿음과 착한 양심을 가지라고 했습니다. Илч Паулч гэсэн Тимотед бичсэн загталда итгэл болон сайн мэс чанартай бай гэж сургасан байдаг. 어떤 이 양심을 버렸고 믿음에 관하여는 파산했다고 이렇게 디모데에게 말을 했습니다. Бүгд итгэлээ орхиж мэс чанар нь суурьсан хүлэг онгоц мэт болсон байна гэж бас хэлсэн. 우리 사람이 양심을 쓰지 않으면 죄 가운데 이 죄가 들어오게 돼 있습니다. 이 죄가 들어와서 사로잡아가는 거예요. Тэг хүмүүс бид нэр мэс чанартай байхгүй бол мэс чанар маань л ажиллагаатай байхгүй бол бид нэр гим нүгэлд олцлогддог. 성경은 선한 양심을 써라, 착한 양심을 가지라고 거듭 우리한테 권면합니다. Тийм учраас Библиэлд дахин бидэнд сануулж хэлсэн байдаг сайн мэс чанартай бай гэж. 그럼 이렇게 오늘날 예수 믿는 사람들이 하나님 앞에서 양심을 잘 쓰면은 그 하나님의 성령이 그 사람을 통해서 하나님의 귀한 일을 하게 됩니다. Христ итгэгч бид нар ч гэсэн өнөөдөр сайн мэс чанартай байх юм бол Бурхны ариун сүнс тэр сайн мэс чанараар мань дамжуулан ажиллах болно. 이 양심을 쓰지 않으면 마귀가 종으로 삼아요. 마귀가 들어와서. Мэс чанартай байхгүй бол диавол бид нарыг өөрийнхөө боол болгодог.
амархан боол болгодог. 자, 그래서 우리가 이 죄악을 세력을 이기려면 우리가 믿음과 착한 양심을 써야 됩니다. Бид нэр энэ гэм нүгэлтэд тэмцэе гэж бодож л байгаа бол итгэлтэй байх ёстой, мөн сайн мэс чанартай байх ёстой. 이 구절 또 읽어보세요. 9-р эшлэгийг уншъя. Дараа нь би нүдээ өргөн хартал тэнд далавчаараа салхи татуулан ирж би хоёр эмэгтэй байв. Тэд өрөв тасын далавч мэт далавчтай аж. Тэд сагсыг газар тэнгэрийн хооронд өргөлөө. 자, 이 스가랴 선지자가 또 눈을 보니까 두 여인이 또 나오는 환상을 보게 됩니다. 두 여인이. За дахиад нэг үзэгдлийг харсан байна. Захария нүдээ өргөн хартал дахиад хоёр эмэгтэйг харсан гэж байна. 그 두 여인이 학의 날개 같은 날개가 있다고 했습니다. 두 여인에게 학의 날개처럼 날개가 있다고 했습니다. За тэр хоёр эмэгтэй нь болохоор бас далавчтай байсан. Тэр далавч нь өрөв тасын далавчтай адилхан байсан. 또 그 날개는 바람이 있다고 했습니다. 바람. Тэр далавчаараа бас салхи татуулан ирж байсан. 자, 그리고 그들이 그 에바를 두 여인이 이와 같이 에바를 천지 사이로 들었다고 했습니다. За тэгээ тэр нөгөө сагсыг тэр хоёр эмэгтэй өргөөд газар тэнгэрийн хооронд аваачсан. 여기 두 여인은 에바 속의 여인과는 다른 여인들입니다. 다른 여인들이에요. За энэ хоёр эмэгтэй болохоор нөгөө сагсан доторх эмэгтэйгээс өөр эмэгтэйчүүд. 이 여인들도 악을 가리킵니다. 악을 상징합니다. Гэхдээ бол бас энэ хоёр эмэгтэй тэр бузар мууг илэрхийлж байгаа. 근데 이 여인들의 특징은 악을 온 세상에 퍼지게 합니다. 날개를 달고 날아다니면서 날개를 달고 다니면서 악을 온 세상에 퍼뜨리는 그러한 악한 여자들입니다. Энэ хоёр эмэгтэй бэлэгдэж байгаа зүйл нь болохоор бузар мууг бүх дэлхий даяар бүх газар дэлхийгээр тараадаг гэсэн тийм утгыг илэрхийлж байгаа. 우리가 영적으로 본다면 이제 사탄 마귀라고도 할 수 있죠. 사탄의 영. Сүнсний хувьд бол сатаны сүнс гэж хэлж болно. Далавчтай гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр далавчаараа одоо хаа сайгүй нисэж тэр бузар мууг хаа сайгүй тарааж дэлгэрүүлж байгаа гэсэн үг. 이 사탄의 역할은 온 세상을 죄악으로 미혹해 하고 죄악으로 온 세상을 멸망시키는 그 악한 영입니다. Угаасаа сатаны сүнс, сатан гэхээр хийдэг ажил нь тодорхой тийм ээ. Бүх дэлхий даяар бузар мууг түгээн дэлгэрүүлж тэгээд бүх дэлхийг тэр бузар муу гим нүглээр уруу татаж тэр гим нүгэлд автуулах ажлыг л сатан хийдэг шүү дээ. 이 온 세상을 이제 죄악으로 미혹해 하고 그런 영인데 그게 어디 나오냐면은 자, 요한계시록 12장 9절 봅시다. Тэгээд энэ одоо сатан болвол бүх дэлхийг бузар муу гим нүглээр уруу татдаг сүнс юм гэдэг тухай өөр ишлэлийг харъя. Илчлэлт 12 дахь бүлэг. 그 사탄은 옛날은 뱀이었는데 그가 이제 영으로 됐고 그걸 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하고 온 천하를 꿰는 자라고 했습니다. Илчил 12 дахь бүлэг дээрээс харах юм бол одоо эртний могой гэж гарч байгаа дээ. Урд нь болохоор одоо тэр эрт цагт могой байсан бол дараа нь одоо тэр 7 толгойтой 10 эвэртэй асар том луу болсон гэж байгаа. За тэгээд тэр бол бүх дэлхий, газар дэлхийг бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол
буюу 그러니까 이 두 сатан 여인, гэсэн. 이 두 여인은 사탄의 영을 받아가지고 온 세상을 죄악으로 꾀이고 미혹하는 그런 악한 영들이라고 보면 됩니다. Тэгээ илчлэлт 12 дахь бүлэг дээр энэ луу буюу сатаны тухай ингэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Захария 5 дахь бүлэг дээр гарч байгаа энэ хоёр эмэгтэй бол яг ийм сатаны сүнстэй эмэгтэйчүүд буюу сатаны сүнс бүх дэлхийг бозар муугаар бозарлж байдаг, гим нүглээр уруу татж байдаг сатаны сүнснүүд гэж ойлгоход болно. 다시 이제 스가랴 5장 9절 우리가 9절을 읽었지요. 네. 이 구절의 내용은 두 여인이 에바 속의 여인과는 다른 여인들인데 이 여인들은 악을 세상에 퍼뜨리고 악으로 세상을 꾀이는 그런 악한 여자들입니다. 네. Стөрслэлдэр түрүүн хэлсэнчлэн хоёр эмэгтэй гэдэг нь болохоор гим нүгэл тэр сагсан доторх эмэгтэйгээс арай өөр үүрэгтэй өөр зүйлийг бэлэгдэж байгаа. Тэр нь болохоор бүх дэлхийгээр нисэж тэр бозар муу болон гим нүглийг тарааж байдаг. Гим нүглээр уруу татж байдаг сатаны сүнсийг бэлэгдэж байгаа. 그리고 에바를 천지 사이에 들었다는 것은 이 구절에 에바를 천지 사이에 이제 두 여인이 에바를 천지 사이에 들었다는 것은 장차 악한 이방인들이 와서 범죄한 유다 백성을 이렇게 해칠 것을 가리킵니다. За тэгээд сагсыг газар тэнгэрийн хооронд өргөсөн гэж байна тийм ээ. Энэ нь болохоор юу илэрхийлж байгаа гэхээр цаашдаа ийм бузар муу гим нүглээр дүүрэн харь үндэстнүүд ирж Юдаг эзлэх болно 어쨌든 이 гэсэн 두 여인은 말이죠. утгатай. 죄악의 날개를 달고 다니면서 참 온 세상을 이렇게 미혹하고 또 죄로 파멸시키는 그런 악한 그 영들이를 말합니다. Ямар ч тач энэ хоёр эмэгтэй бол далавчтай тэгээ салхиг татуулан нисдэг гэж байна. Эндээс харахад энэ хоёр эмэгтэй бол одоо тэр сатаны сүнс тэгээ сатан тэр сүнсээрээ бүх газар дэлхийгээр хэрэн хисэж явж тэр бузар муу бүхнийг гим нүгэл бүхнийг тарааж байдаг. Тэгээд бүх дэлхийг тэр гим нүглээр уруу татаж бузарлаж байдаг гэдгийг илэрхийлж байна. 예. 자, 이와 같이 두 여인이 날개에 바람이 있다고 하는데 두 여인은 날개가 있는데 그 날개에 바람이 있다고 하는데 이 바람은 운동 어떤 그 어떤 세상적인 어떤 악한 운동 그리고 어떤 전쟁이나 그런 것을 상징합니다. За бас тэр далавчаараа салхиг татуулан ирж байна гэдэг. Далавч одоо дэлгээд ингээ дэвхт нь тэр салхиг татж байсан. Салхигтай хамт одоо байсан гэдэг нь болохоор тэр салхиг нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр энэ дэлхий дээр одоо явагдаж байдаг янз бүрийн тэр бузар муу одоо хөдөлгөөнүүд, бузар муу үйл хэрэгүүдийг хэлж байгаа. Энэ дотор бас дайн дажинч гэсэн багтана. 그러니까 이것은 영적으로 말한다면 성도들이 오늘날 성도들이 양심을 쓰지 않고 쓰지 않으면 점점 이 죄악의 세력에 종이 돼가지고 결국은 이 세상에서 죄의 종으로 이렇게 고통 가운데 살게 된다는 것입니다. Сүнслэг талаас харах юм бол итгэвч бурхны хүмүүс хэрвээ мэс чанартай л байхгүй бол аяндаа одоо энэ газар дэлхийгээр нэл байгаа тархсан энэ гим нүгэлд автаж уруу татагдаж тэр гим нүглийн боол болно гэдгийг илэрхийлнэ. 그러니까 이 두 여인이 날개의 바람은 이 죄악의 세력을 가리킵니다. 이 세상의 죄악 세력을 가리키는 겁니다.
Тэгээ ер нь одоо энэ эмэгтэйчүүдийн далавчнаас гарч байгаа салхи нь бол тэр энэ дэлхий дээр ажилласаар байгаа гэм нүглийн хүчийг илэрхийлж байгаа. 자, 10절 읽어보세요. За 10 дугаар ишлэгийг уншъя. Надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчид хандан би тэд саксыг хаана аваачих вэ гэсэнд 이때 스가랴가 또 천사에게 질문을 합니다. за энэ одоо нөгөө Захария эргүүлээд тэр тэнгэр элчээс асууж байна. 그들이 에바를 어디로 옮겨가나이까 물어봅니다. Энэ саксыг хаана аваачих гэж байгаа юм бэ? 천사가 말합니다. 11절에 신할 땅으로 간다고 합니다. 11 дэршлэлээр тэнгэр элч хариулсан байна. Шинарын газарт аваачих юм аа. 그 신할 땅에서 그것을 위해서 집을 짓고 집을 지으려 한다는 것입니다. Тэгээ Шинарын газарт одоо үүнд зориулж сүм барина гэж хэлсэн байна. 그리고 준공이 되면 그것이 그 처소에 머물게 된다는 것입니다. Тэгээ тэр сүмийг барьж дуусаад бэлэн болохоор нь тэнд суурин дээр нь үүнийг байрлуулах юм аа гэж хэлсэн. 이 신할 땅은 바벨론 땅인데 이 바벨론은 영적으로 말하면 이 죄악 세상을 가리키는 것입니다. Шинарын газар гэдэг нь болохоор нэг гэсэндээ Вавилоныг хэлж байгаа. Тэгээ Вавилон гэдэг бол одоо гим нүглийн газар гэсэн үг. 그래서 이 준공이 된다는 것은 참 이 죄악의 처소가 이렇게 완공이 돼서 거기에 죄를 짓는 사람들이 거기에서 이제 살다가 죄악 가운데 망한다는 것입니다. Тэгэхээр энэ Шинарын газар гэдэг бол одоо Вавилоны эзэнт улсад харьяалагддаг газар байсан. Шинар гэдэг нутаг бол тэгэхээр Вавилон гэдэг маань өөрөө юуг илэрхийлдэг бэлэгддэг вэ гэхээр гим нүглийг бэлэгддэг. Тэгээд тэр Вавилонд тэр сүмийг барьж байна. Үүнд зориулж сүм барьж байна гэдэг нь бол одоо гим нүгэлтэй хүмүүсийн одоо орших газрыг бэлтэж байна гэсэн. Тэгээд гим нүгэлтэй хүмүүс тэр гим нүгэлтэй газраа оршин сууж, гим нүгэл дотроо автсаар байгаад эцэстээ тэр гим нүгэл дундаа мөхөж сүрэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이와 같이 사람들은 참 이 죄악이 거하는 이 죄악이 거처하는 것 산다는 것은 하나님과 끊어졌다는 것입니다. 하나님 없이 사는 것을 말합니다. Тэгэхээр энэ мэдчлэн хүмүүс тэр гим нүгэлтэй газар очиж сууршдаг, тэр гим нүгэл дундаа амьдарсаар байгаад амьдардгаа гэдэг нь болохоор 하나님을 대적한다. 네? 다시 말씀해 주실래요? 이와 같이 죄악의 거처, 이 죄를 짓는 사람들은 그 죄악의 거처에서 죄 가운데 살다가 망한다는 거예요. 하나님에 대해서도 말씀하시는데 하나님과 끊어진 아, 죄를 지면 하나님과 끊어지고 네네네. 죄 가운데 살다가 결국은 이제 그 멸망한다는 부분을 거예요. 제가 쳐서 다시 물었어요. тэгээд нөгөө хүмүүс одоо тэр гим нүглийн газар очоод тэр гим нүглийн сүм бариад тэндээ оршин сууна гэдэг чинь өөрөө бурхнаас таслагдж байгаа хэрэг юм аа. Бурхнаас таслагдаад тэр гим нүгэл дотор байсаар байгаад эцэстээ сүрэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 우리 믿는 성도들은 이 죄악의 거처에 살면 안 됩니다. 우리는 항상 거룩한 성전, 하나님과 함께 살아가는 거룩한 성전으로서 항상 하나님을 가까이 하고 하나님을 모시고 우리가 하나님을 섬기는 거예요. Итгэж бид нар бол ийм гим нүглийн нутагт очиж сууршиж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл гим нүгэлтэй газар гим нүглийн дунд амьдарч болохгүй гэсэн. Бид нар тэгэх юм бол мэдээж бурхнаасаа таслагдана. Харин бид нар бол бурхантайгаа үргэлж хамт байж бурхныхаа сүмд бурхан байгаа газарт оршин сууж амьдрах ёстой юм аа. 자, 여기서 신할 땅은 이 바벨론이라고 했죠. 영적으로 말한다면 오늘날 죄악 세상을 말한다고 했습니다.
Түрүү хэлсэнчлэн энэ Шинарын нутаг гэдэг бол Вавилонд хариалагдсан Вавилоны газар нутаг. Тэгээ Вавилон гэдэг маань болохоор гим нүглийг илэрхийлдэг. Одоо өөрөөр хэлбэл сүнслэг талаас нь бол нүгэлт ертөнцийг илэрхийлж байгаа. 이 마귀는 끊임없이 택한 백성을 이 세상 죄악으로 유혹해서 죄 가운데 살다가 결국은 하나님의 참 심판을 받게 하려고 이렇게 끊임없이 미혹합니다. Диавол бол мэдээж зүгээр суудаггүй. Үргэлж бурхны хүмүүсийг, бурхны сонгогдсон тэр арт түмнийг бурхнаас тасалж, бурхнаас холдуулж гим нүгэл үлдэхэд нь уруу татдаг. Тэгээд эцэстээ тэр гим нүгэл дотор амьдарсаар хагаад гим нүгэл дотор мөхөж сүрэх тийм зам руу уруу татдаг сүнс юм аа. 우리는 이 죄악이 이 죄가 우리 안에 집을 짓지 않도록 우리 안에 죄가 집을 짓고 살지 않도록 우리는 항상 하나님의 말씀으로 우리가 깨끗하게 정결하게 해야 됩니다. Бид нэр бол тэр гим нүгэлд ерөөсөө симхи өгч болохгүй тэр гим нүгэл бидний зүрх сэтгэл дотор бидний дотор орж ирээд үүрлээд тий үүр бариад сүм бариад гэр бариад ингээд оршин суух тийм симхийг ерөөсөө өгч болохгүй. Тэгээд тийм симхийг өгөхгүй тулд гим нүглийг өөрсдийн дотор үүрлүүлэхгүй тулд бид нар үргэлж бурхны үгээр өөрсдийгөө цэвэрлэж ариусгаж байх хэрэгтэй. 사도 바울은 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 걸 알지 못하느냐 이렇게 고린도 교인들에게 책망을 했습니다. Илч Паулч гэсэн Коринтчуудад хандаж бичсэн загталтаа та нар өөрсдийгөө бурхны сүм гэдгийг мэддэггүй мүү? Бурхны ариун сүнс та нарын дотор оршиж байдаг гэдгийг мэддэггүй юм уу гэж зэмлсэн байдаг. 그러니까 우리가 안에 하나님을 모시지 못하면 이 세상이 들어옵니다. 세상이 집을 짓고 세상의 죄악이 우리 안에서 이렇게 집을 짓고 우리를 죄 가운데 살게 하는 겁니다. Хэрвээ бид нар өөрсдийгөө дотор бурхныг л залж, бурхныг л байлгахгүй юм бол тэр орон зайд энэ ертөнц орж ирэх болно. Энэ гим нүглээр дүүрэн ертөнц орж ирээд өөрийнхөө гэрийг бариад, үүрлээд тэгээд бид нараар гим нүгэл үйлдүүлж нүглийн боол болгох болно. Бурхан л хэрэг байхгүй бол оронд нь гим нүгэл дүүрэх болно. 우리는 끊임없이 자기 죄를 찾아서 회개하고 죄를 버려야 돼요. 우리가 적극적으로 하나님의 말씀으로 순종해야 됩니다. Учраас бид нар цаг үргэлж өөрийнхөө доторхыг хянаж цэгнэж байх ёстой. Тэгээд хэрэг бидний дотор гим нүгэл ах юм бол тэр гим нүглийг хайж олоод тэгээд гимшиж тэгээд өөрийнхөө доторх хүнээ доторх зүрх сэтгэлээ үргэлж цэвэрлэж байх ёстой маа. Тайлбарыг. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님께서 사랑하는 귀한 종들을 불러주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь энэ зөвцчгсэн та өөрийнхөө хайртай ажилчдаа энд дуудаж цуглуулсанд баярлалаа. 우리가 이 스가랴 말씀을 통해서 이 시대를 분별할 수 있는 그러한 명철한 지혜를 주시옵소서. Сигарийн номоор дамжуулан бидэнд та энэ цаг үеийг ялхан харж чадах хүмүүс болгож өгөөрэй. 오늘날 이 시대가 얼마나 혼란 가운데 있습니까? Өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнц ямар их төөрөгдөл донд байгаа илээ. 우리 하나님의 일꾼들에게 바른 진리를 분별할 수 있는 그러한 그 영적인 감각을 주시옵소서. Өөрийнхөө зарц нарт зөв үннийг гэрчлэх, зөв үннийг зааж сургах нүдийг болон чадварыг зөвшөөрч өгөөрэй. 하나님이 주시는 바른 진리를 가지고 하나님의 교회를 바르게 잘 세워나가서 하나님께
칭찬받는 일꾼들이 되게 해주시옵소서. Таны өгсөн зөв үннийг бид нэр хүлээж аваад суралцаад тэгээ цаашдаа бас зөв чуулганыг байгуулахад та бид нарыг ашиглаж хэрэглэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, 이 시간은 스가랴 6장을 공부합니다. За Сихария юу 6 дугаар бүлэг. 6장은 이제 마지막 8번째 환상이 기록되어 있습니다. За 6 дугаар бүлэг болохоор хамгийн сүүлчийн 8 дугаар үзэгдлийг агуулсан бүлэг байна. Мөсөний рекорд 하셨어요, 녹음? 이건 녹화 중입니다, 지금. 녹화 중이에요. 네, 녹화 중에. 8번째 환상으로 기록되어 있습니다. 8 дахь үзэгдэл энэ 6 дугаар бүлэг дээр бичигдсэн байна. 그 내용은 네 마리의 말과 병거에 대한 환상입니다. Энэ 8 дахь үзэгдлийн агуулга нь болохоор 4 морь болон 4 тэрэг гарч байгаа. 자, 첫 번째 대지. За хуваагдал хэсгүүдийг хэлье. Нэгдүгээрт нь 네 마리의 말과 병거 환상. 4 морь ба 4 тэрэгний үзэгдэл. 1절로 8절입니다. 1-ээс 8 дугаар ишлэл. 두 번째 대지. 2 дугаар хэсэг нь 멸관을 쓴 여호수아. титэм зөөсөн Йошуа. 9절로 15절입니다. 9-өөс 15. 이것은 그리스도의 그 강림을 보여주는 그런 애언입니다. Энэ болохоор Есүс Христийн эрхийг зөвгөнсөн иш үзүүлэлт байгаа. 자, 그럼 첫 번째 대지 네 마리의 말과 병거에 대한 환상입니다. За нэгдүгээр хэсгийг нь ярилцаад явъя. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор 4 морь ба 4 тэрэг. 이 여덟 번째 환상은 그 열방에 대한 그 하나님의 심판을 보여주는 그러한 환상입니다. Энэ 8 дахь үзэгдэл нь болохоор үндэстнүүдийн эсрэг Бурхны шийтгэл, шүүлтийг илэрхийлж байгаа үзэгдэл юм. 열방에 대한 그 하나님의 심판을 보여주는 환상입니다. Бүх үндэстнүүд, улс үндэстнүүдийн эсрэг Бурхны шүүлтийг илэрхийлсэн үзэгдлээ. 자, 1절 읽어보세요. Нэгдүгээр ишлэл би дахин нүдээ өргөн харвал хоёр уулын хоорондоос 4 тэрэг урагшлан гарч ирэх нь үзэгдэв. Уулс нь хүрэл уулсааж. 자, 1절에는 한국어 성경은 구리산이라고 했는데 노산이나 구리산이라고 했는데 그 몽골어 번역은 어떻게 돼 있어요? 네, 맞아요. 맞아요? 네. 예, 최신 번역은 이제 구리산이고 옛날 번역은 이제 노산이라고 했어요. 이제 그렇게 네. 해석하면 되는 거죠. 네. 네. 자, 이 스가랴 선지자가 이제 마지막 8번째 환상을 보게 됩니다. За хамгийн сүүлийн одоо 8 дахь үзэгдлийг Сихария иш үзүүлэгч харсан байна. 이 스가랴 선지자가 눈을 들어본즉 네 마리의 병거가 이 두 노산 사이에 나왔다는 것입니다. Нүдээ өргөн харахад хоёр улсын хоорондоос тэр хоёр хүрэл улсын хоорондоос 4 тэрэг урагшлан гарч ирж ирсэн. 이것은 이제 하나님께서 온 세상을 주관하시고 섭리하신다는 것을 뜻하는 것입니다. За энэ үзэгдэл нь болохоор Бурхан бүх дэлхийн ертөнцийг захирч төлөвлөж байдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа үзэгдэл. 이 말은 이 바람이라고 이제 5절에 설명되고 있습니다. 이 말들은 바람이라고 5절에 설명이 돼 있어요. 1절에는 말이 안 나오는데요. 5절에. 5절에 보면 이 말은 이제 바람으로 해석을 하고 있어요. 5절에 6장 5절에 보면 Энэ морь гэдэг нь болохоор энэ 6-гийн 5 дахь эшлэгийг харах юм бол Тэнгэрийн дөрвөн салхи юм аа гэж тайлбарласан байгаа. 바람은 이제
이 세상에 운동, 어떤 그, 뭐, 구원 운동이라든가 성령 운동, 또 반대로 그 세상에 어떤 인본주의 운동, 또 여러 가지 세상의 죄악의 운동, 그 하여튼 운동과 그 어떤 세력, 어떤 전쟁, 그런 것들을 영적으로 비유합니다. За энэ нөгөө тэрэг гэхээр яг нөгөө морин тэргэл гэж байгаа юм байна л да. Тийм учраас нэгдүгээр эшлэлээр морь гэж гараагүй хэрнээ дөрөв тэрэг л гараад байгаа тий. Тэгэхээр тэрэг гэхээр заавал нөгөө моринд хөлөсөн тэрэг гэдэг утгаараа морины тухай тайлбар явуулчлаа. За тэгээд морин болохоор 6 дээр тэр мордыг болохоор салхи эзний өмнөөс гарч ирж буй Тэнгэрийн дөрвөн салхи юм аа гэж тайлбарсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ салхи гэдгээр түрүүн хэлсэнчлэн ямар нэгэн одоо хөдөлгөөн тийм ээ одоо далаацтай том үйл ажиллагаа гэдэл илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ тэр хөдөлгөөн болон үйл ажиллагаа нь бол сайн ч байж болно, муу талын ч одоо үйл ажиллагаа хөдөлгөөн байж болно. Жишээл авралын хөдөлгөөн ч юм уу, авралын ажил ч юм уу тий байж болно. Нөгөө талаараа сатааны одоо тэр гэм нүгэл үйлдвэрлэх тэр одоо гач урсгал ч юм уу одоо гих мэтчлэн тэр муу талын хөдөлгөөн, муу талын тэр үйл ажиллагаач бас илэрхийлж иж болох юм аа. 그러니까 이제 여기 네 마리의 말과 병거는 이제 신약 시대에 또 앞으로 일어날 참 이 세상에서 일어날 그런 하나의 그 어, 복음 운동이나 아니면 그 복음을 대적하는 운동 그런 것을 이제 미리 보여주는 것입니다. Тэр энд гарч байгаа дөрвөн тэрэг болон мөн 2 дугаар эшлэлээр нь одоо дөрвөн морд 2 3 дээр дөрвөн морд гарч байгаа. Энэ морд болон тэрэг нь болохоор хожим одоо шин гэрээний үед болох тэр том том хөдөлгөөнүүд үйл ажиллагаанууд гэхдээ одоо энэ бол сайн талын одоо сайн мэдээний авралын тэр хөдөлгөөн авралын болон сайн мэдээний үйл ажиллагааг урьдчилж харуулсан бэлэгдсэн гэж хэлж болно. 이제 첫째 병거는 홍마라고 했습니다. 홍마. 홍마. За эхний тэрэг нь болохоор улаан морь хөлөлсөн 붉은 байсан. 말이죠. 붉은 말이 나옵니다. Мгм. 붉은 말. 에, 이 붉은 말은 죄악과 마귀의 운동을 상징합니다. Аа 붉은 말. за аха. За эхний улаан морд нь болохоор сатан буюу одоо диаволын тэр одоо үйл ажиллагааг илэрхийлж байгаа юм байна. За сая болохоор юу шингэрийн үеийн сайн мэдээний авралын ажлыг илэрхийлж байгаа гэсэн чинь одоо болохоор бас тэр сатааны үйл ажиллагааг бас хамтд нь л илэрхийлж байгаа юм байна л да. 그래서 이 공산주의 세계에서 보면 이 붉은색을 많이 활용을 합니다. Ялангуяа одоо нөгөө коммунист дэглэмтэй улс орнуудад улаан өнгийг хэрэгэлдэг шүү дээ. 예, 그래서 이 붉은 말 운동은 이 죄악과 마귀 운동을 보여주는 그러한 예표하는 그런 환상입니다. Тэгэхээр улаан морд гэдэг нь болохоор диавол буюу одоо сатааны гэм нүглийн үйл ажиллагааг бэлэгдэж байгаа өнгө байх нэ. 그래서 이 하나님과 복음 운동을 대적하고 방해하는 모든 마귀의 악한 그 역사를 가리킵니다. Бурхныг болон сайн мэдээний ажлыг саатуулж зогсоох тийм ээ саад татгаар учруулж байдаг диаволын тэр мөс сүнсний бүх үйл ажиллагааг хэлж байгаа гэсэн. 요한계시록 6장 4절에도 붉은 말이 나옵니다. Илчил намын 6-гийн 4-дээр ч гэсэн улаан морь гардаг. 예, 그 붉은 말을 탄 자가 허락을 받아서 이 땅에서 화평을 재해버립니다. 땅에서 화평을 재해버리는. Илчил намн дээр бол тэр улаан морь унсан хүн газраас амар тайвныг булаан авсан. 사람들과 이 화평을 제거하고 서로 미워하게 하고 대적하게 하고 서로 죽이게 하고
싸움을 일으킵니다. Хүмүүсийг бие биенийгээ алахыг, бие биентэйгээ одоо тэмцэлдэж дайн дажин хийхийг зөвшөөрч одоо тийм зүйлийг хийх гэх эрх мэдлийг тэр улаан морьтой хүн авч ирсэн байгаа илчил ном дээр. 그러니까 이것은 마귀 운동을 가리키는 것입니다. 마귀 운동. Тэр энэ бүхэн бол ерөөсөө тэр диавлын үйл ажиллагааг илэрхийлж байгаа юм аа. 서로 미워하고 서로 죽이고 서로 Би бинээ үзээ ядаж, би бинээ алж ядаж, 예, 서로 파괴하고 би бинээ хөнөөж, хорлож, 서로 대적하는 그 마귀 운동을 가리키는 거예요. бие биентэйгээ тэмцэлдэж байна гэдэг бол бүгдээрээ диавлын ажил юм аа. 참 이 말세에는 고통하는 때가 있는데 바로 이 마귀가 서로를 미워하고 서로를 적대하고 서로를 이렇게 해를 끼치고 이렇게 서로를 죽이는 그런 이제 시대가 말세에 일어난다는 거죠. Угаасаа энэ төгсгөл үе ойртох тусам улмал энэ дэлхийн ертөнцийн зүйл зовлонтой болно гэж байгаа тийм. Тэр зовлон дунд бол энэ бүхэн орж байгаа. Бие бинийгээ алж хядаж, хорлож, сөнөөж, устгаж, эсэргүүцэж, тэмцэж энэ бүхэн бол ерөөсөө диавлын хийж байгаа ажил юм аа. 그래서 이 마귀는 사람을 격동을 시켜요. 사람을 격동을 시키고 분노하게 해서 죄짓게 하고 서로 망하게 하는 것입니다. Диавол хүмүүсийг үргэлж ингэ турхирч байдаг. Турхирч өдөөж тэгээд тэр хүмүүсийг одоо дотроос нь ингэж уур хилэнг нь өдөөж тэгээд тэр уур хилэнгээ одоо дийлж чадахгүй хүмүүс хоорондоо ингэж дайн тулалтаа аллах хядлагыг үлдээж ингэснээрээ эцэстээ бүгд л суурьч мөхөж дуусгад хүрнэ. 그러니까 우리가 이 내 말과 이 병거의 영적인 뜻을 잘 깨달으면 오늘날 이 시대를 올바르게 분별할 수가 있어요. Тэгэхээр бид нэр энд гарч байгаа энэ дөрвөн тэрэг болон дөрвөн морины тухайн үзэгдлийг сайн ойлгох юм бол өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнц юу болоод байна вэ? Энэ цаг үе ер нь яаж яваад байна вэ гэдгийг ойлгож чадах юм аа. 자, 이 두 번째는 검은 말입니다. 흑마. За хоёр дахь нь болохоор хар морь. 이 검은 말은 흑암이라든가 흑암의 권세, 기근 등을 가리킵니다. Энэ хар морь нь болохоор юу хэлэгдэж байгаа вэ гэхээр харанхуй хүчийг мөн ган гачгийг хэлэгдэж байгаа. 이 붉은 말 뒤에 나오는 이 흑마는 검은 말은 참 마귀의 역사로 흑암을 사람들로 하여금 흑암을 만나게 해서 영적 기근을 이렇게 만나게 된다는 것입니다. Энэ улаан морины дараа гарч ирж байгаа хар морь нь болохоор энэ харанхуй илэрхийлж байгаа хүмүүсийг одоо харанхуйд автуулж сүнсний хувьд бол харанхуй байдлыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бас ган гачиг. Тэгээ ган гачиг болох юм бол мэдээж өлсгөлэн болно. Энэ нь бол бас сүнслэг талаас бол сүнсний өлсгөлөнг илэрхийлж байгаа юм байна. 이 말세는 하나님의 말씀을 듣지 못하게 해서 영적 기근을 만나게 하는 거예요. 흑암을 만나게 해서 결국은 사람을 결국은 하나님을 떠나게 만드는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хар морь нь болохоор тэр сүнсний харанхуй байдал болон сүнсний өлсгөлэн бурхны үгээр өлсөж цангах тэр өлсгөлөнг илэрхийлж байгаа. Тэгээд эцэст бол энэ сүнсний өлсгөлэн давтаж сүнсний харанхуй мунхаг байдал давцаар хагаад эзэн бурхнаасаа холдож салнаа, таслагднаа гэсэн үг. 그래서 이 아모스 시대에도 아모스 8장 11절에 한번 보세요. Амосын цаг үед ч гэсэн ийм байсан. Амос 8-ын 11-ийг харъя. 읽어보세요.
아모스 8장 11절. Харагтун би газар дээр өлсгөлэн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх бус, усаар цангах бус, харин эзний үгийг сонсохын төлөөх өлсгөлэн байх юм аа. 이런 영적인 그 기근을 만나는 시대가 온다는 것입니다. Ийм сүнсний өлсгөлэн давтах цаг үе ирнэ. 하나님의 말씀을 듣지 못하게 되면 결국은 사람은 흑암 가운데서 영적인 기근을 만나서 결국은 마귀에게 사로잡혀가는 거예요. Энд бурхны үгийг сонсож чадахгүй болох юм бол бурхны үгийн өлсгөлэн нөөрлөх юм болвол хүмүүс угаасаа тэр сүнсний харанхуй давтаж сүнсний тэр өлсгөлөнд автаж эцэстээ тэгээд диаволын боол болж дуснаа. 이 말죄는 양식이 없어 주림이 아니고 물이 없어 가람이 아니라 여호와의 말씀을 듣지 못하는 예? 그러한 영적 기근을 만난다는 것입니다. Тэр энэ харанхуй гэдэг бол талхаар өлсөж усаар цангах биш харин эзний үгийг сонсож чадахгүй болсон тийм өлсгөлөнг хэлж байгаа юм аа. 여러분 하나님의 말씀을 이렇게 듣게 해주실 때 여러분들이 정신을 바짝 차리고 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달아서 이 말씀을 여러분들이 가지고 이렇게 무장을 해야 됩니다. Тийм учраас бурхан үгээ сонсгож байгаа үед бурхан өөрийнхөө үгийг өгж байгаа тэр үед нь бид нар тэр үгийг сайн сурж авч тэр үгээс зуурч авч тэгээд тэр үгээр бид нар бат зогсох ёстой юм аа. 하나님의 말씀을 이제 듣지 못하는 그런 영적인 기갈이 온다는 거예요. Удахгүй энэ одоо бурхны үгийг сонсож чадахгүй тийм сүнсний өлсгөлөнгийн үе ирнэ. 그걸 이제 요셉의 그 사역을 통해서 우리한테 보여주셨죠. 7년 흉년이 오고 그 다음에 7년 흉년이 온다고 했습니다. Энийг бас түүхэн дээрээс харах юм бол Йосефийн түүхээс бид нар бас харж болно тийм ээ. Йосефийн хэлснээр 7 жил ургац ариун хураагаад тэгээд дараагийн 7 жилд нь бол юу ч хурааж чадахгүй тийм ган гачиг өлсгөлн нүрлэх болно гэсэн. 그 요셉은 7년 풍년이 올 때에 결코 이 풍년을 낭비하지 않았습니다. Тэгэхээр 7 жилийн ургац ариун байх үеийг бол Йосеф зүгээр сууж өнгөрүүлээгүй, гар humгиж суугаагүй тэр ургацаа маш одоо идэвхтэй шаргуу хөдөлмөрлөж хурааж авсан байгаа. 지금은 하나님의 말씀을 듣는 그런 풍년 같은 그런 좋은 시절입니다. Тэгвэл одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе бол яг л тэр 7 жилийн ургац ариун байсан цаг үетэй адилхан үе гэж хэлж болно. 그러나 이제 7년 흉년이 기다리고 있습니다. Энэ хугацаа өнгөрсний дараа биднийг бас 7 жилийн өлсгөлөн хүлээж байгаа. 요셉은 이걸 하나님의 말씀을 통해서 깨달았기 때문에 7년 Yo- 흉년을 잘 극복했습니다. Йосеф үүнийг бурхны үгээр дамжуулан мэдж байсан учраас тэр 7 жилийн ургац ариун байх үед нь бол маш идэвхтэй хөдөлмөрлсөн байгаа. 여러분들이 지금 이 몽골 이 신학교를 통해서 좀 우리 교수 목사님들이 말씀을 지금 잘 가르치고 있습니다. Та нарт ч гэсэн энэ 7 жилийн тэр ургац ариун үе тохиогод байгаа. Энэ Фатафи сургуулиар дамжуулаад пасторууд маань, багш нар маань бурхны үгийг үнэхээр харамгүйгээр та нарт өгч байгаа шүү дээ. 이 말씀의 풍년이 언제까지 계속되는 게 아닙니다. Энэ бурхны үгийн энэ ургац ариун цаг үе хизээ хүртэл үргэлжлэхийг мэдэхгүй. 이제 하나님 때가 되면 말씀을 듣지 못하는 이제 기간을 우리가 만나게 됩니다.
Бурхны цаг болох юм бол бид нар Бурхны үгийг сонсъё гэсэн ч сонсож чадахгүй тийм үе ирэх болно. 여러분들이 이 하나님의 말씀을 들을 때에 정신 차려서 이 말씀을 흘러 떠내려가지 않게 하고 이 말씀으로 철저하게 무장을 해야 됩니다. Түүнээс та бүхэн Бурхны үг өгөгдөж байгаа энэ цаг үед энэ үгийг тогтоон барих хэрэгтэй. Тэрнээс ч цааш нь ингээд нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ урсгаад явуулчих болохгүй. Өөртөө тогтоож авах хэрэгтэй. 영적 기관을 만날 때 여러분이 이 말씀을 가지고 하나님의 교회를 잘 이렇게 세워 나가야 됩니다. Тэгээд одоо ган гачиг тэр үгийн өлсгөлэн ирэх өлсгөлэнгийн цаг үе ирэх үед та нар өөртөө хураасан, хадгалсан, тогтоож авсан тэр үгээрээ тэр өлсгөлэнгийн үед хүмүүсийг хооллож ундалж тэжээж явах ёстой маа. 그래서 스가랴 6장의 흑마, 검은 말은 그것을 우리한테 보여주고 있는 것입니다. Тэгэхээр Захария 6 дахь бүлэг дээр гарч байгаа энэ хар морь бол одоо яг ийм одоо цаг үе, ийм байдлыг илэрдэж 아니, байгаа юм 백마, байна. 세 번째는 이 백마, 흰 말이 자. 나옵니다. За 3 дахь тэргэнд болохоор цагаан морь төлөвлөсөн байсан гэж. 자, 이 셋째 병거는 이 백마인데요. 이 백마는 회개와 복음운동, 회개와 복음운동의 승리를 보여주는 것입니다. Цагаан морь нь болохоор гимшил ба сайн мэдээний ажлын ялалтыг илэрдэж байгаа. 자, 이와 같이 이제 하나님의 복음운동, 그 택한 백성을 구원하시는 하나님의 복음운동은 반드시 승리한다는 것입니다. Бурханы ажил өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг аврах ажил бол үргэлж заавал ялалтанд хүрдэгэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. 붉은 말이 나오거나 검은 말이 나올지라도 하나님의 택한 백성을 구원하는 일은 바로 백마운동은 반드시 승리한다는 것입니다. Хэдийгээр одоо улаан морьд, хар морьд гарч ирээд тэр диаволын ажил явагдаж байсан, тэр диавол саад дотор учруулж байсан ч гэсэн эцсийн эцэст энэ цагаан морьд бол гарч ирнэ. Өөрөлдвөл Бурхны ажил, Бурхны сайн мэдээний ажил хөдөлгөөн бол эцсийн эцэст заавал ялалтанд хүрдэг юм а гэдгийг илэрхийлж байна. 사도 바울이 말했죠. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 했습니다. Илж Паул хэлсэн байдаг тийм ээ. Би сайн мэдээнээс ичгүй. Учир нь энэ нь бүх итгэгчдийг авралт хүргэх Бурхны хүч юм аа гэж хэлсэн. 그래서 하나님의 능력으로 전파되는 복음이기 때문에 반드시 승리합니다. Бурхны хүчээр хийгддэг ажил учраас заавал ялах болно. 여러분들이 어떠한 시대가 온다 할지라도 두려워하지 말고 하나님의 복음을 굳게 붙들고 그 복음 운동을 하십시오. Тийм учраас та бүхэн ямар ч цаг үе ирлээ гэсэн айж эмээлгүйгээр зоригтойгоор Бурхны дээр сайн мэдээнээс бат зуурч урагшилсаар байгаарай. 반드시 하나님의 능력으로 여러분들이 그 복음이 승리할 것입니다. Бурхны хүч чадлаар заавал та бүхний тэр сайн мэдээний ажил ялалтанд хүрэх болно. 네. 그 다음에 이제 네 번째 말은 얼룩말이죠. 어룽지고 건정한 말들이 나온다고 했습니다. За 3 дугаар эшлэлдэр 4 дахь морин гарч ин тийм ээ. Цоохор морд байсан гэж энэ тэд хүчрхэг морд байлаа. 그래서 이제 혼합주의, 영적으로 이 혼합주의를 말합니다. 혼합주의. Энэ цоохор морд нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр холимог үзэл санаануудыг илэрхийлж байгаа. 여러분들 뭐 이 가축을 보더라도 뭐 이렇게 흰색도 있고 검은색도 있고 뭐 이렇게 얼룩얼룩한 색깔로 이렇게 가축들의 그 털이 이렇게 만들어져 나오잖아요. Тэгээ бид нар одоо мал аж ахуй эрхэлдэг юм чи мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Мал
амьтан дотор ч гэсэн ийм янз бүрийн зүстэй өнгөтэй юу малууд байдаг тийм ээ. Дан одоо улаан морь, бор морь, хар морь, одоо шарга морь энэ төр байж хахад ийм алаг гэрийн цоохор зүстэй малч гэсэн байдаг. 여러분, 이 거짓 선지자, 그 이단들도 하나님의 말씀을 섞어가지고 하나님의 말씀을 섞어서 어? 자신들의 그러한 교훈을 사람들한테 가르치고 전파합니다. Тэгэхээр эднэр нь болохоор энэ цоохор морд нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр түрүүний салхимаг үзэл санаа. Өөрөөр хэлбэл хуурамч иш үзүүлэгчид, хуурамч багш нар, хуурамч гаж урсгалынхан өөрсдийнхөө одоо тэр санаа үзэл бодол дээр Бурхны үгийг холиод утгаад тэгээд одоо өөрч иш болчихаач биш тийм алаг цог сургаал онолыг зааж сургаж хүмүүсийг өөрөө татчих байдаг. 예, 이 악한 세력들도 평화를 위장하고 사람들에게 평화를 위장하고 자유를 위장해가지고 선한 일로 위장해서 사람들을 미혹하는 거예요. Бузар муу хүч гэсэн яг л дүрээ эсгээд дүрээ хувиргаад тэнгэр элчийн дүр эсгээд эсвэл одоо эрх чөлөө сайн үйлс гэдэг юм уу тийм гой сайхан баг өмсөд хүмүүсийг мэхэлж залилж явж байгаа. 이 문화, 좋은 문화를 가지고 위장을 해가지고 들어옵니다. Бас соёлыг ашигладаг. Их л гоё сайхан тийм соёлын нэрээр бас одоо зүсээ хувиргаад хүмүүсийг буруутгаж мэхэлж байдаг. 그 인본주의, 그런 세상주의도 하나님의 거룩한 것을 섞어서 들어와요. Дэлхийлэг үзэл санаанууд, секуляр үзэл санаанууд тэгээд одоо бас их хүмүүнлэгийн одоо үзэл санаанууд байдаг шүү дээ. Хүн төвтэй. Энэ тийм үзэл санаанууд ч гэсэн гаднаа их гоё сайхан тэгээд өөрсдийнхөө тэр үзэл сургаал дээрээ Бурхны үг сургаалыг бас нэмээд холчихсон явж байдаг. 그러나 이 성령을 받은 사람들, 성령을 받은 분들은 이 성령이 살아있는 분들은 그걸 분별해냅니다. Тэр болгоныг ямар хүмүүс ялгаж салгаж харж чаддаг вэ гэхээр ариун сүнстэй хүмүүс. Ариун сүнс дотор нь амьдарч байгаа, ариун сүнс дотор нь ажиллаж байгаа, Бурхны ариун сүнсийг дотроо тээж явж байдаг. Тийм хүмүүс энэ бүхнийг одоо холимог байна, Бурхны үзэл санааг хольж утгацсан байна гэдгийг нь ялгаж харж чаддаг. 하나님의 생명이 있는 사람들은 그걸 거짓과 진실을, 거짓과 진리를 분별할 수가 있어요. Дотроо Бурхны амийг тээж явж байгаа. Бурхны тэр амь дотор нь оршиж байдаг. Тийм хүмүүс энэ ариун сүнсийг болон Бурхны тэр ариун зүйлсийг ялгаж салгаж чаддаг байна. 여러분들 요즘은 그 가짜 꽃이 많이 만들어져 나옵니다. 조화라고 그래요. 꽃을 정말 진짜 있는 것처럼 잘 만들어져 있고 또 요즘은 거기 향기까지 이렇게 나게 합니다. Тэгээ сүүлийн үед бол юм одоо маш сайн одоо хөгжөөд байгаа шүү дээ. Тэгээд цэцгийг хүртэл хиймэл цэцэг хэрнээ яг амьд цэцэг шиг хийдэг болсон. Бүр тэр ихтгэл яг амьд цэцэг шиг өнөр хүртэл гаргадаг тийм одоо хиймэл цэцэг хүмүүс хийж бүтээдэг, уралдаг болсон. 그 가짜 그 조화가 너무나 정교하게 잘 만들어졌기 때문에 언뜻 보면은 진짜 꽃으로 우리가 속을 수가 있습니다. Үнэхээр уран гоёор яг л амьд юм шиг тэгж урлаж бүтээдэг болсон учраас мэдээтэй л байхгүй бол бид нэр өөрсдөө хүртэл амьд цэцэг гэж хуурдах хэмжээнд цэцгийг тэгж уралдаг болсон байна. 그러나 거기는 생명이 없습니다. Гэхдээ мэдээж тэр цэцгэнд бол ам байхгүй. 여러분 벌들이 그걸 알아봅니다. 벌들이. Энийг хэн ялгаж мэддэг вэ гэхээр зүгээнүүд ялгадаг.
이 가짜 꽃은 아무리 잘 만들어져 있고 거기서 향기가 나온더라도 꿀이 나오지 않습니다. Тэгээ хуурамч цэцэг өөрөлдөл хиймэл цэцгүүд бол хичнээн яг адилхан амьд цэцэг шиг харагдлаа гэд бүр дээрэс нь бүр өнөр хүртэл ялгаруулж өнөр яг амьд цэцэг шиг өнөртлээ гэд тэнд бол бал гарахгүй тэндээс. 이 거짓 세력들, 또 이 거짓 이런 그리스도, 이런 거짓 이런 그 운동에는 생명이 없습니다. 사람을 살릴 수 있는 생명이 없어요. Тэгэхээр энэ хуурамч хүчнүүд, хуурамч христүүд, хуурамч сүнснүүд бол ерөөсөө хүмүүсийг аварч амьлуулж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэдний дотор ам байхгүй учраас. 아무리 사람 보기에 화려하고 사람 보기에 이렇게 아름답게 보일지라도 거기는 사람을 살릴 수 있는 생명이 없습니다. Хичнээн гаднаасаа харахад гоё тансаг нүд булаам харагдлаач гэсэн тэнд хүнийг аврах хүч чадал байхгүй. 성령이 없어요, 성령이. Тэдний дотор ариун сүнс байхгүй. 아니, 여러분, 성령이 어떻게 인간의 그 인본주의에 성령이 들어갑니까? Яаж 절대 одоо хүний санаанаас бий болсон тэр хичнээн гоё хүмүүнлэгийн ажил байлаа ч гэсэн тэр дотор ариун сүнс оршиж чадахгүй нь мэдээч үү дээ. 예. 하나님의 진리 외에는 성령이 절대로 역사하지 않습니다. Бурхны үннээс бусад ямар ч сургаал, ямар ч тэр гоё сайхан үзэл санаа байлаа гэсэн тэр тэнд бол амийн ажил хийгдэггүй. 여러분, 하나님의 진리가 없고 하나님의 성령이 없는데 사람들이 아무리 많이 모여서 이렇게 환호해도 그건 헛된 것입니다. 아무 가치가 없는 거예요. Хичнээн олон хүн цуглаж байлаа ч гэсэн хичнээн олон хүн дагаж шуурч байлаа ч гэсэн тэнд бурхны үнэн байхгүй, бурхны ам байхгүй учраас тэнд тэр олон хүмүүс байгаад ямар ч нэр байхгүй, ямар ч үн цэнгүй. 그래서 사도 바울은 나는 십자가, 예수 그리스도의 십자가의 죽으심, 그리고 그 부활, 그것만 증거하겠다고 했어요. 십자가와 십자가의 죽음이 없고 그는 예수 그리스도의 부활이 없습니다. Илж Паул хэлсэн байгаа. Би Есүс Христийг болон түүний загалмайнаас өөр сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр загалмайн дээр үхэл байхгүй бол сайн мэдээ гэж байхгүй. 아무리 그들이 복음으로 위장을 하고 복음의 탈을 쓰고 활동을 해도 그거는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활이 없어요. Бас амлалт байхгүй. Тэр тэдний дотор Есүсийн загалмай болон амлалт байхгүй. Тэд нэр хичнээн гой сайхан дүрсгээд гой сайхан үйл ажиллагаа явууллаач гэсэн олон хүмүүсийг цуглууллаач гэсэн тэдний дунд ам байхгүй. Есүс Христийн загалмай байхгүй, мөн Есүсийн амлалт байхгүй. 그럼 여러분들이 분별력이 있어야 됩니다. Тиймээс та бүхэн ялгах чадвартай байх хэрэгтэй. 네가 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라고 했어요. Чи үнний 그 디모데후서 одоо ичих 2장 나오죠? 디모데후서 한번 찾아보세요. 2-р Тимот номон дээр 2-р Тимот 2-ын 디모데후서 2장 15절입니다. 15 дээр ичих зөвлгөө ажилчин үнний үгийг зөв заагч гэж бурханд өөрийгөө сайшаалган харуулахыг хичээ гэсэн байна. 자, 여러분 이 진리의 말씀을 옳게 잘 분별해서 그래야 이 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 하나님 앞에 인정을 받고 하나님 앞에 칭찬을 받는 것입니다. Үнний үгийг
зөв зааж, үнний үгийг ялган салгаж, зөв зааж тэгснээрээ бурханд өөрийгөө сайшаалгадаг, бурхнаас тэр магтаал сайшааллыг сонсдог, ичих зүйлгүй ажилчин болохыг хичээх хэрэгтэй. 이제 스가랴 6장 4절과 5절 한번 읽어보세요. За эргээд Захария 6-гийн 4-5. Тэгээд би надтай ярилцаж байсан өнөөх Тэнгэрлэгчид хандан эзэн минь эдгээр нь юу вэ гэсэнд Тэнгэрлэгч надад хариулан эдгээр нь бүхэл дэлхийн эзний өмнөөс гарч ирж би Тэнгэрийн дөрвөн салхи юм аа. 자, 이 네 가지 네 마리의 말을 보고서 스가랴가 물어봅니다. 이것들이 무엇입니까? 하고 스가랴가 물어보는 거예요. За түрүүний тэр нөгөө дөрвөн янзын мордыг хараад Захария Тэнгэрлэгчээс асуусан байна. Эдгээр нь юу юм бэ гэж. 자, 그런데 천사가 대답합니다. 하늘에 내 바람이다. Тэнгэрлэгч хариуд нь эдгээр нь Тэнгэрийн дөрвөн салхи юм аа. 자, 이것은 이제 하늘에 내 바람이라는 것은 이 병거를 모는 그 말을 바람이라고 했습니다. 바람. Тэгэхээр тэр нөгөө тэргэнд хөлөлсөн тэргийг тэр чирж явж байгаа мордыг дөрвөн салхи гэсэн байгаа. 이 세상에서 일어나는 모든 어떤 세력의 바람, 어떤 모든 어떤 운동, 어떤 역사들, 참 그런 것들을 총칭하는 것입니다. Тэрийн салхи гэдгээр түрүү хэлсэнчлэн энэ дэлхий дээр явагдаж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанууд, хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг тэр бүхнийг нийтд нь салхи гэдэг үгээр илэрхийлсэн байна. 이것이 온 세상의 주 앞에 모셨다가 나가는 것이라고 했습니다. За тэгээ эдгээр дөрвөн салхи нь болохоор бүх дэлхийн эзний өмнөөс гарч ирж байгаа салхи гэсэн. 하나님이 주장하신다는 겁니다. 이 내 말, 내 병거를 하나님이 주장하신다는 거예요. Тэгэхээр бүх дэлхийн эзний өмнөөс гарч ирж байгаа гэдэг нь болохоор бүх дэлхийн эзэн буюу эзэн бурхан тэр бүхнийг захирч байгаа. Араас нь одоо удирдах тэр жолоог нь атгаж байгаа гэсэн үг. 자, 우리가 이제 그래서 고린도 후서 11장을 한번 봅시다. 고린도 후서. 2-р Коринт 11-р бүлгийг харъя. 고린도 후서 11장을 보시면 11장. 자, 11장이 아니고 10장, 고린도후서 10장을 봅시다. За 11 биш 10-р бүлэг нь юм байна. 네. 2-р Коринт 10-р 4절과 5절을 한번 봅시다. 4-5 ишлэл. 읽어보세요. 2-р Коринт 10-4-5. Бидний байлдааны зэвсэг нь мах бодынх бус харин ялагдашгүй ч ялж чадах Бурхны хүчит зэвсгүүд юм. Бид цэцэрлэгийг нурааж Бурхны мэдлэгийн эсрэг босогч аливаа бардамналыг устгаж бодол бүрийг Христэд дуулууртай болгохоор олзолдог. 예. 자, 이 하나님의 능력이 모든 하나님을 대적하는 그런 세력과 운동을 다 무너뜨린다고 했습니다. Эндээс харах юм бол Бурхны хүч чадал нь Бурхны эсрэг босогч альва бүхнийг устгадаг гэж байна. 인본주의에서 나온 그 모든 세력과 그 운동을 다 하나님의 능력으로 무너뜨린다고 했어요. Хүн төвтэй хүнийг төвөө болгосон тэр бүхий л одоо хүч болон бүхий л тэр үзэл санаануудыг устгадаг гэсэн. 5절에도 하나님을 대적하는 그 높아진 것들 다 무너뜨린다고 했습니다. 5-р ишлэл дээр ч гэсэн тэр Бурхны эсрэг босогч алив бардамнал болон бодол бүрийг 4-р нь болохоор цэцэрлэгүүдийг нураадаг. 그러니까 우리가 이 하나님의 진리의 말씀으로 무장을 하고 그 하나님의 진리를 복종해야 됩니다.
Юм учраас бид нар Бурхны үнний үгээр зэвсэглэж Бурхны тэр юу хүч хүчрхэг үгээр өөрсдөө зэвсэглэх ёстой маа. 자, 그래서 여기에 이제 6절 한번 읽어보세요. 스가랴 6장 6절. Тэгээд Захария 6-гийн 6 хар мордтой нь умардын орон руу хөдөлж цагаанууд нь тэдний араас урагшлах үед цоохрууд нь өмнөдийн орон руу хөдлөнө гэв. 이 흑마, 검은 말은 북편 땅으로 나간다고 했습니다. Хар морин нь болохоор хар морд нь умардын орон руу хөдлөнө гэсэн. 이 북쪽은 죄악의 방향입니다. 죄악의 Умард 세력의 방향. умард буюу хойд зүг нь болохоор гэм нүглийг илэрхийлдэг гэсэн тийм 이 ээ. 죄악에 있는 곳에는 흑암과 기근 등의 하나님의 심판이 따라갑니다. Тэгээд тэр хар морд умардын орон руу хөдөлж байна гэдэг чинь хойд зүг буюу одоо гэм нүглийн зүгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр гэм нүгэлтэй газар бол мэдээж тэр хар мордыг илэрхийлж байгаа зүйл нь үлсгэлэн ба түнэр харанхуй, сүнсний үлсгэлэн ба сүнсний харанхуй байдлыг илэрхийлж байгаа гэж байна. Тэгэхээр гэм нүгэл хаана байна? Тэнд харанхуй ба үлсгэлэн нүрэлж 그다음에 байдаг. 백마가 그 뒤를 따른다고 했습니다. Тэгсэн цагаанууд нь тэдний араас урагшлан явсан гэж байгаа. 이 백마는 이 회개와 복음 운동을 가리킨다고 했습니다. Энэ цагаан орн болохоор юу сайн мэдээний ажил ба гэмшлийг илэрхийлж байгаа. 이와 같이 이 복음 운동이 바로 흑마의 뒤를 따른다는 것은 사람들이 죄악 가운데 회개하고 돌이켜서 이 구원 운동, 하나님의 구원 운동에 참여한다는 것입니다. Тэр нөгөө хар мордын араас цагаан морд явж байгаа шүү дээ тий. Энэ тэгэхээр одоо хүмүүс тэр нөгөө сүнсний үлсгэлэн түнэр харанхуй дунд одоо гимшээд тэгээд эзэн рүү эргэж авралт оролцох болно. Аврал руу ирэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그다음에 이제 어룽진 말. 자, 그다음에는 이제 어룽진 말은 남쪽으로 나간다고 했어요. Цаахар морд нь болохоор өмнөдийн орон руу хөдлөнө. 이 남쪽은 이 죄악으로 속화된 세상을 가리킵니다. 죄악으로 속화된 예, 죄악으로 타락된 세상. юу өмнөдийн орон гэдэг нь бас одоо гэм нүгэлд автсан гэм нүгэлээр дүүрэн ертөнцийг илэрхийлж байгаа. 그리고 여기 어룽진 말은 아까 뭐 배웠듯이 혼합주의를 말합니다. 혼합주의. За тэгээс цаахар морин болохоор түрүүн хэлсэнчлэн холимог үзлийг хэлж байна. 그래서 이 교회가 혼합주의로 나가면 안 됩니다. За тэгэхээр сүм чуулган бол ийм одоо цаахар морь буюу холимог үзэлд автаж болохгүй. 그러니까 오늘날 교회가 이 세상인지 하나님의 교회인지 분간을 할 수가 없어요. 교회가. Тэгээд одоо орчин үеийн сүм чуулгануудыг харж байхад тэр сүм чуулган одоо бурхны одоо юу хаанчлал уу тэр сүм чуулган чинь одоо бурхны хаанчлал байх ёстой шүү дээ. Тэр бурхан захирж байгаа бурхны хаанчлал тэр сүм чуулганд тэр байгуулагдсан байх ёстой. Гэтэл сүүлийн үеийн сүм чуулганууд бол ерөөсөө ялгагдахааргүй болчихжээ. Энэ одоо энэ гэм нүгэлд автсан дэлхий юм уу эсвэл бурхны хаанчлал энэ сүм чуулган дотор байгаад байгаа юм уу гэдг нь ялгагдахаар болчиход байна. 이 오늘날 이 교회는 이 하나님의 교회인데 진리의 기둥과 터 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 하나님의 교회인데 세상인지 교회인지 오늘날 교회가 이렇게 타락해가지고 혼합주의로 가고 있는 거예요. Уул нь бол сүм чуулган гэдэг бол бурхны үнэн оршиж байдаг бурхны хаанчлал байгуулагдсан одоо бурхны тэр оршихуй байдаг тийм газар байх ёстой шүү дээ. Гэтэл сүүлийн үеийн чуулганууд бол тий одоо тэр нөгөө Петрийн хэлсэн
та бол Христ амьд бурхны хүү гэсэн тэр өчил дээр байгуулагдсан бурхны хаанчлал тэр сүм жуулган дотор байгаад байгаа юм уу? Эсвэл гэм нүгэлтэй дэлхий одоо тэр сүм жуулган дотор ороод ирсэн юм уу гэдг нь ялагдахааргүй болсон. Энэ дэлхийн үзэл санаа тай бүр ингээ холилдоод уусчихсан. Тийм л байдалтай чуулганууд олширсан байна. 예, 7절 읽어보세요. 7절. 7 дугаар эшлэгийг уншъя. Эдгээр хүчтнүүд гарч ирээд дэлхийд даяар аялан явхаар тэмүүлж байлаа. Тэр явцгаа дэлхийд даяар аялагдсан гэсэнд тэд дэлхийд даяар явцгаа. 예, 여기 건장한 말은 바로 그 6절에 나오는 그 혼합주의 운동을 하는 바로 어룽진 말입니다. 어룽진 말이에요. 어룽진 말. За тэгээ энэ эдгээр хүчтнүүд гарч ирээд дэлхийд даяар аялан явахаар тэмүүлж илаа гэж. Энэ хүчтнүүд гэдэг нь тэр хүчрхэг моринуудыг хэлж байна. Тэгээд морд дундаа ялангуяа энэ цоохор морд буюу тэр холимог үзэл санааг хэлж байгаамаа. 흔히 말세는 이 세상과 타협주의, 혼합주의 힘있게 뻗어나가며 온 세상에 힘있게 퍼질 것을 가리키는 것입니다. Тэгээд энэ тэр хүчрхэг цоохор мордууд дэлхийд даяар аялан явахаар тэмүүлж байсан. Тэгээд бас тэд нэр хүчтнүүд гэж бас хэлсэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ дэлхийн төгсгөл ойртох тусам энэ холимог үзэл, энэ хүмүүнлэг үзэлтэй, хүмүүнлэг хүн төвтэй үзэл санаа дээр Бурхны үгийг холилоод хутгачихсан ийм холимог үзэл санаа, холимог онол сургаалууд илүү хүчээ авах болно. Тэгээд илүү хүчтэйгээр тархах болно гэдгийг илэрхийлж байна. 오늘날 몽골에도요, 그 이단 집회, 그 이단이 집회하는 데는 사람들이 얼마나 많이 모입니까? Монголд ч гэсэн та нар харж байгаа бах тийм ээ. Гаж урсгалууд хүмүүсийг ямар ихээр өөрсдөө татж байна. Хүмүүс ч гэсэн гаж урсгалынхны зохион байгуулсан сургалт болон янз бүрийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүдэд ямар их одоо юу цуглаж оролцож байна. 사람을 미혹하는 그런 이단 집단들이 물량주의, 돈으로, 세상적인 방법으로 이렇게 집회를 열면 얼마나 많은 사람들이 거기 참석하는 거예요. Тэр гаж урсгал буруу онол сургаал зааж байгаа хүмүүс болохоор үргэлж одоо мөнгөтэй байдаг тийм мөнгөөр одоо тэр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгээ мөнгөтэй тийм одоо элбэг тансаг тийм үйл ажиллагаа зохион байгуулахад хүмүүс тэрэнд нь татагдаад тэдэнд нь уруу татагдаад маш олноороо цугладаг. 말세에 사람의 미혹을 받지 말라고 예수님은 분명히 경고했습니다. Иесус бол маш тодорхой сануулсан байгаа шүү дээ. Дэлхийн төгсгөлд те эцсийн өдрүүдэд та нар хүний залмихнээс болгоомжлоо гэж. 많은 사람이 내가 그리스도라 하여서 많은 그 그리스도인들을 속인다고 했습니다. Маш олон хүмүүс өөрийгөө Христ гэж нэрлэж итгэвчдийг уруу татах болно, мэхлэх болно гэж сануулсан. 자, 8절 읽어주세요. 8 дугаар эшлэгийг уншъя. Дараа нь тэр над руу хашгирч надад хандан харахтун умардын орн руу явагчт нь умардын оронд хандсан уур хилэнг минь тайтгаруулав гэв. 자, 그가 외쳐 가로되 이 북방으로 나간 자들, 이 북방에서 내 마음을 시원케 하였다고 이렇게 말하고 있습니다. Умардын орн руу явагчт нь умардын оронд хандсан уур хилэнг минь тайтгаруулваа гэж хэлсэн. 이 북방으로 나간 그 말은 뭡니까? 흑마와 백마입니다. Тэр умардын орн руу ямар морд явсан бэлээ? Хар морд болон цагаан морд явсан. 이와 같이 인간의 죄악을 깨닫게 해서 그 죄를 회개하고 하나님께 돌아오게 해서 구원받게 하는 이 복음 운동은 하나님의 마음을 시원케 한다고 해요. За тэгээд тэр умардын орн руу явагчт нь миний уур хилэнг тайтгаруулсан гэж хэлж байна те. Тэгэхээр нөгөө
хар морд тэгээ араас нь цагаан морд явсан гэдэг нь тэр хар морд тэр хар одоо харанхуй дотор тэр сүнсний өлсгөлөнд автсан байсан хүмүүс тэр цагаан мордын буюу одоо тэр гимшил болон сайн мэдээгээр дамжуулан эзэн лүү эргэж ирж тэр авралыг олсон. Тэгээ энэ нь бол Бурхны уур хилэнг тайлгаруулж зүрх сэтгэлийг нь өөрчилсөн. 예, 하나님의 마음을 시원하게 한다. 하나님을 기쁘게 해드리는 거예요. Тэгээ нэгэсэндээ энэ авралын ажил, сайн мэдээний ажил гэдэг бол Бурхныг ингэж тайвшруулж бас зүрх сэтгэлийг нь уужруулж байдаг ажил байх нэ. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан минь танд баярлалаа. 이 세상에 얼마나 지금 혼합주의로 타락하고 있습니까? Энэ дэлхийн ертөнц холимог үзэл санаа онол сургаалаас болж ямар их төөрөгдөж байгаа билээ. 이 하나님의 교회까지도 세상에 타락해서 혼합주의로 나가는데 그걸 깨닫는 사람이 누가 있습니까? Бурхан таны сүм чуулган хүртэл энэ ертөнцтэй эвлэрч улам бүр тэр холимог үзэл санаанд автсаар байна. Энэ бүхнийг хэн ялган таньж чадах вүлээ? 그러나 하나님의 마음을 시원하게 하는 이 복음운동을 하는 교회는 하나님의 마음을 시원하게 한다고 했습니다. Харин та илэгтэй энэ сайн мэдээний ажлыг хийдэг, сайн мэдээний хөдөлгөөнийг өрнүүлдэг сүм чуулган бол намайг тайтгаруулж миний сэтгэлийг уужруулдаг юм а гэж хэлсэн. 이와 같이 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 하나님의 귀한 종들로 사용해 주시옵소서. Тиймээс та биднийг таны зүрх сэтгэлийг уужруулж тайвшруулдаг тэр сайн мэдээний ажлыг хийдэг ажилчид болгон ашиглаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘.